kanya sa tauroy nung akin din ako inanarawan may metin na no. Kita pa na kung kurami ay tsaka may ore mo di best na ko yung. O yung mga busmay ko na bang kanya inanantiyawan may metin na no. Inanantay nga po ngay. Sa taya, sa sanipian mus sus mete merong. Yayay kaos mete rawawata. Yayay karangin mus mete kukuray. Patirata kakapaya. Ari pa kariyan tay nga po ngay. O tapi tayo ko na ni-imagine ni kakangay pa. Yara sa nga na kita rawawata. O ito ko ragi kaya nga na kita kakukuray. Rawa akong rante nga po nga. Yus na tayo para nanura. Paikay kanuan tiyo na apes si mena inanunan tayo yayo. Apes kanuan ay kasi na kunan kahit ara intipong tiwana metewana. Mengkiaro na bakit tiwara tatan. O na po na kunande kita karawawata kita timmerak sinanokawak o atitang. Nang kayay tatan. O ngayon kanya rin nakakamyangoyar apong ngariyangan nila Jeswa ay kamoni pihantiroy. Mengen na sinarin na ko inanarawan may metin na no. Tita pa na kumina yay, kana kumayam. Katikiroy kaya po na. Kita ko na may metin na numyay. Panakatanga may kay bukim. Ngayari, kay sisway wago, yay kanya tiwana di may metin na. Niro ko rin na no messenger. Ngayari manya kana ko, o naman ko karikaroon tirin na ko inanon di page. Tin ako minanon di page, kusina ko ni click hindi ta pa research, ko write, ko type di teka Edwin di soap, ane di page, simene na na. Ang kanya, kana ako, so na yung kanya, aura makoro yay live, ako na taraya ba, samta po ako rin ako, yay kita, kumene na na resan recorded. Ngayari, kana ko rin ako, kasi tarana pa ang kanya re, comment, on the comments, ang kanya, kukurupog na ba, yay ni kana ko yung kanya, memetin na no, kita, am kategory ako ni kana ko. Ngayari, timo nga rin, mandi best na ko yung inanunti nga po ngay, kung na meuri, sa tauran kanya, napusmay ko memetin na no, kanaro na pa yay ako ni kana ko, inanunti nga po ngay. Ngayon na nyo, at memetin na no, resta ni ko, etak te ka na. Kotayo ka na pa ni kana ko, tuwa na kunam, and nakawda metaw yay, jero ba na pa sinsa tabiw, inanunti nga inay. O yakaraba kung kanyang gwede, sa memetin na nun tayo yo, na makaon sa makoroy kay I drew enga. O, mendita po na koroni na may yayo, sinakan ako ang kanya, ang memetin na nun. Tikiroy dik. O, takanta ni nga pa, ariyasan din niya ibukim. O, narangin na nga nagurikin kanya. Timerong, o, wekwan sa na makurera kung menan, intepe ni karoya, inanunti nga po ngay. And struggling up the mountain, seemed he was sad. His back was laden heavy, his strength was almost gone. But he shouted as he journeyed, deliverance will come in arms of victory, crowns of glory. The summer sun was shining, the sweat was on his brow. His garments worn and dusty, his steps seemed mighty slow. But he kept pressing onward, for he was going home. Still shouting as he journeyed, deliverance will come in arms of victory, crowns of glory, arms of victory. I shall wear. I saw him in the evening, the sun was sinking low. He'd overcome the mountain and reached the field below. He saw the golden
blood. A band of holy angels came from the throne of God. They bore him on their pinions, save for the dashing foam, and join him in his triumph. Deliverance has come. Crowns of victory, crowns of glory, arms of victory I shall wear. Arms of victory, crowns of glory, arms of victory I shall wear. Arms of victory I shall wear. Sinakari mo a Yesu. Sinakokoro eta meron pa songa ni Costa. Pangairatan tau pe Bukit Kristo. Wara, te wara vai para iriana arete tataro. Gana kotangiria ba. Ona te meto anu kukurei ina nanya na kantani ngata mera te aswa. O paina te kareke pai. Meta mera rei karawan cera ba kona te meto anu kukurei. O kona te meto anu pe ni orana kakapaya. Ite ponga koraki. Me yon pai ni kapene. Te wara vai para puni ngaya. Ena konani ka irira. Na konta kantani nga muante roidoi. Ori ki atakin na wakinakin diki. Araue Yesu Kristo. Mente kunane yakaroira naratai. Te pui me wanua roi te minisi min te awa wanua. Me eorias punti me dana wanganya na pusmai ko ngoi te saongora. Kana aruna pa iea me me te nano. E kukani kana kua kita om katiki roi e kutangiria. Pa kona kana kua. Asa pusmai ko. Ien kante wana ya kuasin te tai ei. Mesina kana kua mua kuna rata wana ni kata ora kuna nara me me te nano tai ei yo. Tau roina. Asa kana kua ne. Me te tai yung kanya asana kaina kua te tai ei na koya kain te base.
kwawa sariki banasina hetangirira mente kunanya karakoira naratai wapi mente wana roi de minisi minti awanuma awa yona banganya te wana te bemete nanore e kosin dar live nda yai eta kute akan te bemete nano me meuri karaya days kota iyo kana pene katanga bemete nano har good morning Jesus pakate kirau ya pasakate kirau ya rigi sinara ake asan kita nira korapa te kirau me kan ya kame orang kanya ne ye meri teta mulior teta pane kai taraira me ye yo e kwawa tabita yo e kona ante kurunga ki sinara ta bukina ba ngaira ma ngai na ngin tetai ni kunam meri teta ko tangiria de ngapo ngaire ko tangiria ba enare ke pa kauringa ki mdik auringa ki ari ki sinam sinara na ba ki asan kita nira kantani nga bangkana ikatanga te kuna ayo kuna tabe nuara pai di kaki nuringa pateraran anam makurisina maresan karohia na koim oi pun ngaira na be koraba pa koringira na be sina ruring di kaki mo ina non maneben kuna mayo nuringi ya sinara paterari asan karohia ngaira na be terari sesan karohia na koia ara roi peges karohia kito simamani ngana oi bugina pasrang tangira kiro ya sinara ngaire nakatikiroi gorikin te ngapo ngai yo sina benen tikiroi awayong kanne kunam are kotangiria be nakatangaki ina nante ngapo ngai. Well, good morning, Jesus. Yes, it's me again. But I didn't call this time to get forgiveness for my sin. I called to talk to Mama, and I know she's there with you. If there's a phone in heaven, then Jesus put me through. And give me one more chance to tell her that I love her. Oh, let me hear her sweet voice one more time, for I want her to know how much I'm thinking of her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. All those things I should have told her while I still had the chance. But one day, Lord, you took her with no warning in advance. And I'm begging now, please give me one last opportunity. If there's a phone in heaven, let my mama talk to me. And give me one more chance to tell her that I love her. Oh, let me hear her sweet voice one more time, for I want her to know how much I'm thinking of her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. Yes, if there's a phone in heaven, put my mama on the line.
But in God we trust, He leads the way. He gives us His promises, and He plants our feet on higher ground. We're no longer lost, indeed we're found. Through His death upon the cross, every time I think of what You've done for me, an undeserving merit, I give You thanks. You died for me upon the cross and redeemed me from my sinning. You have cleansed me from my wrong, and I know I've been forgiven. I am thankful for Your love, oh my Lord. Oh, how I love You, how much I love You. You have given life to me, my precious Savior. I surrender all to You. You died for me upon the cross and redeemed me from my sinning. You have cleansed me from my wrong, and I know I've been forgiven. I am thankful for Your love, oh my Lord. Oh, how I love You, how much I love You. You have given life to me, my precious Savior. I surrender all to You. You died for me upon the cross and redeemed me from my sinning. You have cleansed me from my wrong, and I know I've been forgiven. I am thankful for Your love, oh my Lord. Oh, how I love You, how much I love You. Every time I think of what You've done for me, an undeserving merit, I give You thanks. Anateka te aswa, kung te akan tileo o disak, anang kakawagin nun meong tamira, o arota panin na pa, enisa. Imerek kita orang ini kita tahu aja kami yang narun kita kanak hari kimen kabungan tiran mara kia kia rota kimen kita. Ani yamada dikia taina ini awataini mane homora teye ga warere ana kunando takin takarina noragi dana sagi garege bei ntai sagi mengara Pati metuani sagin nararogi kun narungi akan narakao. Tiya kinaya tay na ini o tay ni mani. Ito po kipay me ito ni kapungan natiro. Ibubusi at horir sakay ni karikipay ni kate metua sagin o tararoy arakay na kutar. mendikin kain na kutari ay kapo ayon kawaira ni merung anturo ni pai inano ni meura an ta khauring te wana ibukim ko jasa ngoran te ngapo ngai merrongira emena inana ni peira ngayaren te ngapo ngayos na deita anak ngana kanon na rawon memetendano yai dikit memetendano mangkos na pe nanan nar labin de yai ngwene ko memeta de ta pana ko ngora me yai sa ta orang kanya ne busmahe ko na kon te awon memetendano ike ko na yai ni kana ko ikuna mara ko ta tangiria kita am sana ne ko na ngora ni panana ke am katekeroi na kon na kon katekeroi na ke apon ayo te wana te memetendano atak te kana bula from zuwa ta yoko memetendano re punari nebe pakarina nangia akate kirawa yara boys nde ngapo ngaka popo ai koraba ate kirai me kan sa ka meuro ko derin de ta bana korani re me ye ya kwa kana kanang mga waki na bang kanang nanu ka pupunta ngai nei takate kirai me kai dik na ko mi me boys sa kana kan waki ai diki te kunara ko tangiria
takandani nga monte pesa na nganinga miri ki kamay tiroan o te makuri ina non te te keroan tangai nei sangora na konte kuna are kotangiria o si wabi me wari ki te minisa ya porai te awa ruaiwa o iona me te wana te me te nano rea ko so sta bo pera roa min te me te nano ai pakanga mei merawa ke taran te me te nano ko sta te io me ta ku te kana meuri te me te nano na pupusi ko te thank you lord ba au ka te krai na ko ni bu e te mero ue pa iteke ngai e mangau sineva ni ka tau roi te pena ibuki ana sinan te ngā ponga i o. Awai pun ka te kira au nape mai kai, na ratai na kawa. Ko pe sindaba te meme te nano. O ia ka meurang kande tā reima selebale men te tapane korani re me iei me inano ni me arawa. Ko awa sa, ka wata dikam te akane ka te kira ina konte wane ne kai na pem. Ibuki nda pena mwanta kakawa ki ibuki ana semi. Ko ako na kon nakawan te ta ia i o. A takandani nga pangana ko mengo ko ni ka hinda dikim
ni kunam ani nareken te nga po ngay. Di kita kan katikiraw na ko minanon namtain karawas pangam inanon nampeku. Katikiraw yari ki amuso e kasa ko imim te kunara ko rin iya. O kanda nga penangani yari kita merurung ya kora inanon tangay na esimene inanon tayo. Tikiraw yari ki may kanya taray ma o yung kanya kunam. While the world looks upon me as I struggle alone, and they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep, and there's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new, and I don't have much money, but Lord, I have, and all that matters, oh, the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Y'all sing it with me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above. I've a good place to sleep. I've a good place to sleep. There's food on my table. There's food on my table. Shoes on my feet. And shoes on my feet. You gave me your love, Lord. You gave me your love, Lord. And a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. Sing it one more time. There's a roof. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. And I thank you, Lord, for your blessings on me. Said there's a roof up. Yawakan tepong skanta ni ngaya ngaira men kami tariwa mane ay terana aroma ko na karaya o kuriyay ipitamel Bakuonga rukot mga
Te kunayo. Pas nakataura ira imano kin Yesu. Pas saki kuna nataur kun Yesu. Rokon Yesu ayaron te saira. Ayari tabu Yesu nanako pan nakataura ni mimay mi. Pan na mga musika mi na kuntaba. Pai kay men ayay. Akam na men na tayo. One Life Boys singers men ditapo at Fulton University men kuna yane kauringirare sinapena nyeneka kintirubeni meta ngaira nikirani meong kana haruna ba yaroko titayari mengen nane warata inkai I see the be me wargi de minisa ya mga potya warwewa titayari sana mga musrawa ya inkanye men arawan me metenano ngayarin tapo no koranira me yai ati meto ang kanya ni busmai ko nikiran narata ya yung kay yeso ay mo po warata ya resna kirigagi ay men narawan me metenano ngwene ko me meta on ka kai tarairen da yu inanon de live kana ko kunam am katikiroy kita am sana ne ako nang oran panana pasana katangay bukim me kay hindi tayo yung kanya sana kay ka nga yay na petemawan da yay sana kana ko rin kanya kunarata uwana na ko kiyang kanya na ko ya kain de case kuna yete uwana areta ko te kana ba ngana ko kandi kindi ne nuente aswa o kataya kariki ko mo pati torong ko rawa ko ngoranda iyo debe tayo monta kanga sinari ki montero que to herangini kanga esna kariya ya basna pa ini kidina kiron temenda nangana yete tangira irom o na konan bebete o na konan de ki anya na ko ngayari kana ko tangira ba konarin nuente aswa
kito kunarangin ni kinakin muyan deswa ayo te paya koria ni karoya kunariki mo oni ka kia ko ondiki mo pa te torongkwe
Unta ka teswa, unta kan tileu o disak, anang kakawagin nun may ang tamira, o arota pa nin nape, enaysa. Imera kita ragi kita pewa kya kami ako naroon kita kanap hari gimen kabunganan tiran mara kya rota gimen tibera. Ani ya ameda dikia taina ini o taini mane homorara dikia taya ka warede ano kunando takin takarina noragi ngana sagi karege bei ntai sagi mengara Katime tuani sagin nararogi. Kun meron tiya kinaya taina ini o taini mane. Ito ko kita ime to ni ka pungana tiro. Tibu busi at karir sakay ni karike bayin katime tua sagin otararoy arakay na kutar. mendikin kain na kutari ay kapo ayon ka waira ni merum anturo ni pai inano ni meaura
Senang paranan kaya betira Yesu media kain pones. Tita ingka ya punu puroi jawar waiwa. Tita hari senang musra yang kan jadi karena narawan me metin nano. Metai mana nggak senang mangarita kinanon. Karo jawa tawan. Kora baring kira wasan doa ni dari kinam dia tinta pun ngora me yai. Oka tikira ina koi mo. Senati metua. Sekunda itana kan wanti ngapo ngayu. Ina mendarahkan aku pana. God's hand was upon me, as by his Spirit he led me into a